Ngibingelele kini nonke bathandi bomculo kaMaskandi. Obingelelayo uBobo umfana weTiki. Ngizonethulela iCD ka2021 esihloko esithi Look at Me. Bekule njengawe wena ufuna abantu abantu weduyazi behlanye njengawe phuma kimi banomntana uzomxhasa phuma kimi. Ngicela ke bafowethu ngikuqa ngawo mabili ngicela isupport kunina. Ngiyacela njengoba nihlale nenza lenja abantu ilalithi asaze nasemcimbini ithela wayeka ozobunga i27 sika November eDavidton emaphupheni. Ama-CD kabo bayobetholakala lapho. Sondela ke uyobukela lo mcimbi zothwana sithi kaBobo ungalenzi iphutha. Lapho khona uyofike khona ubuke onke amaciko siyobe sinawo lapho eshiyelana inkundla. Kodwa nesithi kaBobo iyobe khona kuyobe kuyilanga layo ke yokuphuma. Shooting musisi wengane ilangaze ilithola uthando ngami. Shooting musisi wengane ilangaze ilithola uthando ngami. Nenhlanhla ngaleza ilalithi mama asaye nenhlanhla abantu nilalithi baba asabe. Kolela ngithi yena lesisikhathi kolela awukanta madoda nje ungasenaya kolela kithi handa madoda nje ungasenaya kolela awukanta madoda nje ungasenaya kolela awukanta madoda nje ungasenaya kolela yenga lesisikhathi kolela kolela yenga lesisikhathi kolela kolela wonga lesisikhathi kolela kolela ngithi wenga lesisikhathi kolela uyasikhumbula lezaliphi zehotela engayithole kukhulule panje. Uyakhumbula leliya dilo selihlobo engalithola ngaphansi komphetho. Uyakhumbula lo yasisi nhlobo engathola naye rumi. Senginomuntu akunika ithuba kwehlula wena. Senginomuntu akunika ithuba kwehlula wena. Senginomuntu akunika uthando lakwehlula wena. Senginomuntu awuyele into yakho yokungifonela ebusuku lelo uyezwani uzongiqhathana nomuntu wami. Awuyele into yakho yokungi-WhatsApp ebusuku lelo uyezwani. Senginomuntu